Omuruponte yashomerwa kanso neireka kwentasa y'orurembo Mbarara eyongiire na biliyoni 2 okuraga hari biliyoni 3.5 omwaka gw'ebyesente gw'e2020-2021 okuza hari biliyoni 5.5 omwaka gw'ebyesente gw'e2021-2022. This was attributed to team spirit. Bitu n'ubwentasira beyongiire bakansara hamwe na RCC bayireka kubohereza butarukwika mu bantu okukira munonga nkokora abantu emihanda. Twakora abantu emihanda government neba yahendere cyayo kurugaya President Museveni uzaya weme yakakibezi na nivyo bakatera ngoma bawo. The other day when we had a meeting, the OC prison, he raised the complaint about this road that moves down to the prison. And he did. We thought it prudent. Why don't, there are roads that really need quick intervention. Aharwo kubanza rw'esandeji omu makuru gita AGACENCWIRE tukakoreka aba bodaboda muri Nyamitiyobora ward bari kwesharinga ahabwe mahanda mebi bakatushaire sente zitu za 25 nachi bagura tractor yitu nka South Division haza tractor izire hati baza kujikwereza nka chairman nubanza wagura amazuta omukwehozaho kachebezi ya jumero muringo ogu bamwe mu bebembezi barumuntu bakozesa kwibaha abantu sente ngo nezo kukora imihanda site crack nagira ngo esente zo kukora enguuto zikacendera omwaka gw'ebyesente gw'e2021-2022. We had a problem. There is a grant eitukutunga ya road maintenance eitukweta Uganda Road Fund. Esente zo nizoga hafuel levy. Nizoga ahamajuta. Hajire mu lockdown emotoka stack tambora sata n'abantu bakaba takugura fuel so grant ejo yacendera. Actually last financial year ahari budget ya billion emwe na million magana 1.2 billion tukabasa kutungaho miliyoni rushangizo. Okwetorora tawuni ya Mbarara enguuto nyingi ziriyo mu mbeera mbi. Ahabwa TV West Elias Rutugusa.